Punjalong Hockey Academy Kang Pupon Nizangkari Banglong Wathatlang so Punja MA School Pathua Klamalong Chitini Phaing Kora player ni Punja Sport Association atumpen Punja Hockey Academy Pukang Pojai Meg Padupon Labang so Punja Hockey Academy Kang Pupon ajai Megalong Nikonjo Ingtika Tharban se Mai Chipahim Pupon Lason si Labang so Melong Aluhia Manpen Longkibe Sport and Youth Welfare Board Chairman Kong Kateron PNRD Board Chairman Dhon Singh Dara Irrigation Board Chairman Penching Lo atumta Chetongdu Jasimet Pet Labang so Hockey Academy Kang Pupon Angkok laki alang letum kari biang longalong penangan hoki ke patuan ning ke hanga tum dolo bonstame awar sai long pon pede rasan si thek pon long lo lason si ke thek mate aning ke hanga tum dostame kapre ga hawar pen si pathu du nang kok titilu lason si non ke methanga dim pen ke pathu pon long wer jia phansi labang so hoki academy kang pu pon lo pusi than pachini pon lapen lapu sport and youth welfare board chairman kar biang autormas council pen stame un an pen akenang so long an ka chirap dun jia phan bor ipon poputa lam the chipi tekang wathat lang seben khor sing taron ke lo birita Malong News. Ini sekolah tu macam kita lang hoki academy kang pupon tapi kadang sila kadang so hoki academy lah kan nandak lah jalong ongdung ada so jang tu malang celang sih ya di kepatuan ni jahang aku ti malang celang ni sih hoki academy cengki kan celang itu lah bang so kang pupon ke siapa mission lo pada orang kami si mission abinta lo kesini ni kita macam kela bang so hoki him kita itu target orang kalau amso je pacing tu pun dengan alang itu namanya kita pelan lah alang itu tinggi lah bang so hoki itu demi kampung itu lah bang so mission ang keko kesini ada ada bang so hoki itu demi kampung itu lah bang so demi lah presiden sekitar itu masih kami ni tunggu pagi Punja Bokar Punja School Cup Ahim Pen Hoki pon masih lah bang so hoki academy kang pupon ini tu lah School Cup kan si komiti ini dah isi dah member saya dia lah hoki nama ini tu dah Punja Bokar area pen mana hoki player hoki hoki boy भी समय इली तुम फानु बंग बसिका टीम मते कते तुम की पातु नाम रे प्लेयर के दाग साइड अमंग दो के बा डिस्ट्रिक्ट मते बा टीम के अमंग दो प्लेयर के दाग में ओंग नेलो ला दाग प्लेयर साइड अपो तो जने सिनी तुम तमे मथालो लितुम मौसमार फान मते लितुम खे फान मते दा कारबियांग लो लितुम होकी प्लेयर फान फ्यूचर के स्पोर्ट्स ना बंदे स्कूप दो लितुम मथा जने सिनी तुम ला बसो की मत से बातु के कोलो ते नने का पति गंजी असम किने का सिक लागे नेचुरल लगे दो एक को लागे स्टेट प्लेयर डिस्ट्रिक्ट प्लेयर स्टेट प्लेयर इंटरनेशनल गेम बस लगे नेशनल गेम बिना लागे नेशनल गेम ला उसमें चांस बिल्कुल नहीं तो मथा पन